re hodima thaba ya lehata e bitswang Golgotha. Ke difapano tse tharo hodima thaba ena. Sefapano sa Jesu ke sefapano se mahari. Sefapano se buang ditaba hodima sefapano sena ho manehilwe lengolo le bolelang dikoso tsa hae, le ngodilwe ka sekgerike, le ngodilwe ka Seroma, le ngodilwe ka Sehebedi. Ka sefapano ke methwaela ya batho ba se ba phuthaphutile, ba se ba kgutletse hae. O setse fela masole a batlang ho bona pheletso ya leeto. Re bona basadi ba Galileya ba neng ba latela Jesu, le bona ba emeletse thoko, ba shebile morena wa bona. Jesu o hoa ka lentswe le leholo, ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Lentswe lena leo Jesu a le buang ho phethahatsa moetlo wa hao, ka ha le yena ke ngwana wa Mojuda. O ne a hopola hobane bana ba Bajuda ha ba lokela ho lo robala, ba ne ba bua siana. Ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Ba ne ba sa tsebe hore sera se tla fihla nako mang. Sera se ka tshwana sa fihla, moya o bo so dutse matsohong a monga wona. Ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Jesu ha qeta ho bua mantswe ao, naha yohle ya sisinyeha. Lesela la tempe la hawa ka lehare, ho tloha hodimo ho ya tswa fatshe. A hoa ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Ena ntate Jesu ha sebedise lentswe leo a nna a kileng a le sebedisa, le bolelang Aba, hore Modimo ya phakisang utlwa. Jesu o sebedisa lentswe la sekgerike le bitswang Pater, moo kamedi ya sebang. Ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Ke ao ke posi
bona simunyayete hauke tauputa mut yavamo mutimu upudulema inconsamotu bambau bisa ruah bambau bisa neuma moya woma ke moya wopila tate insulina tate que la moto la mujerite ya le pisan vestiu se pahala daesi moya uhudela umungaona dale salolaka ukabajalo kalona impaska badumela ore moya wa hao mothwale fatshe abapaleta oya ke wa modimo ngwaneso ya ratehang pasekenyena ya ukalapa ya lefatshe le katsea ka wena ya batho ba ka o tswela matla ya lefatshe le ka o jala empa moya wa monga ona ntate kinela moya waka mathonga